Aku dong. Ayo sayang culik aku dong. 40.000 hari Senin. 40, 28, 46, engko 8, cabai hijau 5.000 seperempat, parenya 12, 28, 12.000, 41, pakcoynya 6, goceng 4 biji, karya 12, tah bonteng 10, nuker milihan nama mual dijual, sekilo ada kayaknya, terong 8, 6.000, 7.000, tomat 14, 12.000, kalau kebon 4.000, 5.000, sekilo 12, tomat nih 12.000, cakra, pakcoy, sawi, goceng, bawang banyak, kentang ada, cabai merah ada. Oke, sekian laporan di pusat mah. Well.